My good names are Pastor Peter Mwangi. I'm a miracle baby, as you know me. Yes, nimekuwa approved pastor na Apostle John Paul. I was given this one ili wakati wowote ninataka kuongea mambo ya Mungu nikuwe nikivaa na tunatumikia Mungu. Monogo sisi gutura sisi aku nitukwendete Ngai tumenyagirire hindi ciothe. Thengiu Mwathani ni undu wa gutuma umuthi nduo approved pastor. Mimi nishaamua na gutire kindu ona kimwe gikunyegenyura guikara thiini wa Jesu na guikara thiini wa Ngai. Aratakwo makindiga, aratakwo makiuga tarorai faleria, makiambiriria kunjita mbleina, makiambiriria kuona kaitaremenya kadagurukire ni tondu wa kuga ni ndirenda gutungatira Ngai.